clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ule nimin lama khanin technical problem te om deva chuwang chuin karon da theilova in mi hriat thiam na masain kan deal ni se thome voin lama chun ni zan lam in khe result te tin UEFA Champions League in khel tour fixer ba ka football thuleng te thli rangai thla ho na hun in nei donang o tun truma chon ni zan Spanish La Liga lam atangin bul tran don ta illa Barcelona lamin an hun thra nei an mang tang kai ta an kingpui an mikho Rayo Vallecano chu sikhat fain an neya teibula achung bera anin suan chau he in khela hian mol nei tu Barca lam heng goal shot tum som pali an neya mikhol team Rayo lam heng goal shot tum ko nei thungin in khel pumpui thira ball possession le in pass dikonga po Barcelona lam an thazoka achak phu jok an chakta anne he in khela hen atira train Barca lamin natakin an nor ngala an thora po 7 minutes somni pasarina penalty an lot chuaka penalty hi police forward Robert Lewandowski chang gola chantirin a team hi sikhat fain ma a hroi pui hemi nuwa hian Barca lam hian natakin an nor let zui zela hun thra po in siam le nualhin Real lam po hian an hun thra nei te an mang tangkai teu thin khop maya golero alubel zui talo tihian Barca lam hian Robert Lewandowski goal khat khung mang hian an mikhwal Rayo Vallecano hi sikhat fain an neya point thum hlutak an lo chuak tihian table tharbera Barcelona hian hne na an chanta ka wang hian an game khel nong palia an chak veka khel somni palia point songa pakhat nen Real Madrid le Atletico Madrid chu le pelin achung bera anin suan chawa an hnuaiom Real Madrid nen point nei zat a hin nanga an hnuai le pathum na hin Atletico Madrid chu an omma Barca hi Atletico Madrid tain point khatin an sang tabok in khel result lam kal san taila zanin in khel tur UEFA Champions League playoff second leg ka lut vele ta illa zanin dar som pahat le minute som panga in khel clear tur aum ngal don na AC Milan chon Feyenoord chu an lo mi khwalang team pani te first leg ka anin machon tum khan base lo tak main Feyenoord lam hian big zawa goal khung main AC Milan hi an mola an lo ne towa second leg ka San Siro anin machon vele don na in khel munom tak ani arinom zanlai pel dar khat le chan ve in khel pathum thlir tur aum don boka zanlai pel dar khat le chan ve a hian Portuguese League club Benfica lam chon Monaco an lo mi khwal don na team pani te first leg ka anin machon tum khan Benfica lam hian mi khwal team ni chuin Pavlidis a goal khung main sikhat fain an lo ne towa second leg ka hian Monaco lam hian away a goal khatal an khung angai don na in khel munom tak hei po hi ani ngei arinom Atalanta mola club roots an leng nu don boka first leg khel zota kan base lo zok club roots lam hian hne na an changa khami truma khan Ferran le Gustav te goal khung mangin goal ni goal khatin Atalanta hi an neya tun truma ero Atalanta mola lutur an ni don awangin team pani te in khel tura chak tur zok soithia mahara in khel munom tak le tang tak ani ero arinom zanlai pendar khat le chan ve in khel ngai ven hlober tura German Bundesliga teibula ma hroimek to Bayern Munich lam chon Scottish League champion lai Celtic chu an lo mi khwal don bok team pani te hi anin machon masak zoka khan Bayern Munich hian away a khel ma se goal ni goal khatin hne na an changa khami truma khan Michael Olise le Harry Kane ten goal an khunga Celtic tan maida chon goal khat a khung ve bok second leg khel le tur hi Allianz Arena Bayern Munich Stadium a khel tur an ni don na Celtic team hi an thot so arinom chi lava Bayern lam hian round of 16 anin pet kai ngi turangai ani bok in khel result le fixer lam kal san taila football thulenga lut vele don ta illa tur trum chu Hansi Flick a thu soi tang hian bul tan donang o Carliam ta Cartopa Osasuna le Real Madrid te anin khel trumin Jude Bellingham chu red card mang no chu ania hemi chung chang hian soizui tun thlengin alati tam le Hansi Flick bo aron tong chuak veta Hansi Flick chon Real Madrid hian thil na satakin soima se Bellingham khan ati dikto lo ti hi ke chon kapom thlapa atong kam moi lo man kha khu moi han tum viau ma se adik zok nia a soipo kha referee te la ka tong dan tur chu ani chuang lawa
trong kam moi lo ani ti a chiang thau ani aom zeber chu trong kam hoi hom ani lova referee ta na lo pai dam mai thei ani lo ani thutluk na siam tu to referee ani ya adu danang takin thutluk na asiam alom tin han si flick chuan asoi hei mai ba ka hian soi zui zelin han si flick chuan ka player te ne na ka soi thin tamber chu referee na thutluk na asiam to vatnial boi chem hi thil tul lo ani ti ka hril thin na referee ne na engang point va soi boi vak ma ula a thutluk na kha aso son pha to don chuang lova chu wang chun referee va hwal tu le trong kam moi lo va man khum te kha thil tul lo tak ani ya captain chun atitur ani ya midangina an vatnial ve chem kha thil ti tur ani lo ti in ka hril thin tin han si flick chuan asoi Cristiano Ronaldo le Benzema te chungchang point thuthar anei vele ta Karim Benzema hi tun din huna Golden Boot award dong thei turin din mun thataka adinga Saudi Pro League lama aphak lo hi Ronaldo chau anni tun din huna Karim Benzema hin Al Ittihad tan goal sompanga akhung towa Ronaldo hian Al Nassr tan goal somparu khungin achung bera a umek hemi chungchang hi Karim Benzema chu zo na zo ani ya Benzema chuan goal khung ngor hi katum ani ve lem lova goal tam tak khunga team chapui lo hi ka thil lo ber chu ani katum ber chu goal tam tak khunga in team ta na tho hlok le team chapui hi katum jok chu ani tin Karim Benzema chuan asoi Michael Owen point United team chungchanga thuthar aron nei vele ta Michael Owen chuan tun din huna chan Manchester United team hi tun ma kan mu angkha anni to lo ti a chiang le ya United team po anang to lo hialin ka hria mason na mu tur aum lova mason tum na po an nei lo ti hi ka ngai dan chu anni chu mai pialama an ti dan te han enta ula mason ngai na po aumin ka hrelo bok tun din huna United team en kolmek to Ruben Amorim hi ka du te zingami ani ya athu soile akhosa zia te po hi ka du dan ani chi ani amai ro chu team en kol ko ngai ro a hlo cham deu ni hin ka hria a tuna a player o mek tenen hian team thazok an din thei karing lo ani ti hin Michael Owen chuan a soi zui bok United team hen season kalmek an mang thalo khop maya kumsang khazakwa somsari pathum somsari pali season nowa league game masa somni panga an khela tanga tlom ngun ber record te po an siam to ani tun din muna point somthum em bola hlo chok le som panga na anom meka table chunglam ai relegation zone an nai to zok ani Manchester City tana a khel laite tuna AC Milan apan hnuwa tui phu na sa thin mai Kyle Walker po tun hnaya khan tui a phu chiam thin an zo na chu aron chang ta Mizo mi puite lama po hemi thil hian khel a hlo hle Walker chon hemi chungchang an zo na hi changin footballer ro pui in ti thin te po hian ti dan thin an nei thin na ngai san zong te po an nei thin an ni chu tiang chi chong kei po hian mi ngai san deuh ka nei ya chu the game Triple H WWE ami kha ani ya katet lai tanga ani hi ka ngai san to ani chu wang chon ati dan thin tui phu hi ka ti ve ta tun thleng hian kala ching chun zom ta ani Triple H hi mai chana moi min la fui lo ma se football ka zin konga ani hi ka en ton ma tumru na te pau khau na te ka nei thei pha a chu wang chon atui phu thinang te hi ka ti ve ta mai ani tin Walker chuan asoi Give me sport lamin atar lan dana Arsenal lampoin an tlar malam thom chaknan Roberto Firmino chu an sengnu thut mai thei ni hin alanga tlar malam mamo mai Arsenal lam hian Liverpool tana lawin lan to Roberto Firmino hi an team tana in lan tura an somlu mai arinom chho tran ta Roberto Firmino hi tun din huna a khel mek na Al Ali lam hian Saudi Pro League season kalmek chonnu lama an team an register to lava hemi wang hen Roberto Firmino po hin a contract nei lai chu club ho tu tenen in siam remati top mai atum ni hin tarlan ani bok hemi hi Arsenal lam chon man tangkai antum ni hin alanga free agent player ani vele Roberto Firmino hi Arsenal lama kan mu arinom ta Manchester United lam point antlar malam thom chak antum na konga Victor Osimhen chu senglu antum ngei thu an soita he an du na ti hlotling thei tur hian in mimal in rem na po nei pui tumin Osimhen hi an biak tur thu an soi ta bok United team hian ama tang toin Osimhen hi senglu an no tum to thin na amai ro chu an la hlotling thei me ulo
tundin muna Osimhen hian club lian zawk zom adu thu te po alo sei towa United lam hi apan mai rinna alian chuti rolin United team hen UEFA Champions League an qualify phak lo chuan Victor Osimhen senglu ero a har deuh turangai ani thung superhero lam ngai sangtena kan hriat lar tur Captain America chuak thar an ti mai Mackie point Lionel Messi chungchanga angai dan aron soya American film star lar tak mai Mackie chuan mitam tak hian Lionel Messi that zia hi an soi thinna keipo hi soccer lovers kaniya Lionel Messi helai hmuna ka hmu thei hi kalom hle ani hi mero pui ani ya kadu emma helai hmuna gol khung khol aron ni po hi thillomom tak anni chuaya poimo jok chu Captain America ang mayin ani hian hroi tu tha ani zia alan tir thina a team chakna khol ani ya Captain America ang chen ani po hi team ta na mi tangkai le ne na an chan theina bul ani ti hin Mackie chuan asoi Liverpool lampoin Luis Diaz mun rok lo khatu tur anjong chhotan ta ni hin alanga Luis Diaz hi achuak thut mai thainia alan ta ka wangin Liverpool hian amun rok lo khatu turatan English forward Anthony Gordon chu Newcastle United atanga senglu antum tur thu tarlan aron ni vele ta Anthony Gordon hi Liverpool lama kan mu mai arinom kan soita Luis Diaz po kha tundin hona Liverpool a hian ahlim lutuk to lo ni hin alanga Liverpool lampo hian aman phu to ka leingam anom chuan an chuatir phal mai arinom to tundin hona Saudi Pro League nente soizom an ni meka Saudi Pro League lama Luis Diaz alu tanga Anthony Gordon Liverpool lama ti tepo kan hriat thoi arinom English Premier League champion lai Manchester City lampoin Kevin De Bruyne mun rok lo khatu tur anzon chau na konga ni zana makhan Atalanta attacking midfielder Charles D. Ketteler chu senglu antum tur thu tarlan aniya team tok lam hian atarlan dana Ketteler senglu tur hian City lam hian sumpo thanem tak the chu anin huam ni tarlan ani bok Italian Serie A lama che thra mai hi City lama kan hmu thut mai te po arinom ta football coaching lama hlothlin na tam tak lo chang to Mauricio Pochettino point thothar aron nei vele ta nizana makhan club ain kol to zinga player tha ati te chu aron soi Mauricio Pochettino chuan player tha tak tak hi kalo muto thina ka muto china chon Lionel Messi le Kylian Mbappe te kha an tha emma anni kha team ta na tho hlok dak anni thin anni Paris Saint-Germain na player tha pani te ka kol thei kha ka in chuang emma ka football managing zin konga hian anni pani ka kol thei kha ka in chuang reng tawang ti hin Mauricio Pochettino chuan asoi Manchester United forward tuna Real Betis tana che tha mai Anthony point thuthar aron nei vele ta Anthony chon him taka in khel hi mitinin kan mamowa helai muna po hian chutiang chu ka ti thei ta in ka hria United team kha ka za emma soise na turpo ka nei chuang lo anni chuti rolin Real Betis sa hian mi thazok kani ti ka chianga kani na ang tak point ka khel chu le thei toin ka hria tin Anthony chuan asoi Anthony hian Real Betis azom nowa tumli in lanin gol thum akhung towa midang gol khung tur siam sak tum khat anei ba ka man of the match tum thum than ani to bok The Sun football lamin atarlan dana Jude Bellingham po an hremna tur achuak trep ta ni in alanga Osasuna nen aning khel tuma atong kamoi lo man awang hian match som pani vel lai chu hrem thei ani don ni tarlan anni Jude Bellingham red card mu chungcha hin thuthar an nei na sakhop maya match referee lam te po andem na sa to hle amai ro chu mun takin Jude Bellingham atong kam hi chui chian mek ania match som pani vel chu hrem thei ani mai thei tin ani chu Newcastle United lampoin an forward Alexander Isak chu shal an phaldon ta ni yin alanga chuti rolin amanzat an chiar tam hle sport lamin atarlan dana Newcastle United hian an forward mana hian Euro mak ta doi zavel an phut don ni yin alanga Champions League qualify club ne na shal an tum thu an soibok hetiang ani ta ka chuan Alexander Isak do to Barcelona Liverpool mai baka Arsenal le Chelsea tan kong ain hong ta ni yin alanga kumsom ni pangami hian club thar anei thuai arinom English Premier League club Aston Villa team tana lawin lan to thin Nigel Ryoko karchan tun nai han thuthar aron neya
United le Tottenham Hotspur te in khel chungchanga angai dan aron soi Nigel chuan Premier League hi kangai na ma katet lai tang toin he innel na hi kangai sang anni chuti rolling kalau en to zong te han chuta ila United le Tottenham Hotspur te in khel tum kha Premier League in khel ka en to chun ala mu nom lo bera team pani te han tum mu malpo an nei lawa game mu nom lo tak min chop chu sak anni Premier League ngai na tu te tan po kha game hatchu mu nom lo tia soi atin ngei karing ti hin Nigel chuan asoi Liverpool lampoin an tlar malam thuam chak an tumna konga Paris Saint-Germain ni national an phal ni tu hnaya thom leng mek Zaire Emery chu senglu an tum tur thu tarlan ani ya Emery hi tun din huna Paris Saint-Germain lam hian aman zata Euro mak te doi samruk panga an phut ni hin alanga Liverpool lam hian an du ni chuan an senglu thai mai rin na alian ta Manchester United lampoin thulo mom lo hriat tur an nei chho vele ta zela amat dialo hliam wanga in lan thailo tur thu tarlan ani hnuwa ni zan lama khan an midfielder Kobe Mainu po hliam wanga hun rei tak achol tur thu an puanga karuk vel tal achol angai tur thu puan ani vele ta United team tan chon thilo mom lo tak ni turangai ani ya Komin Mars thlatop lam vela chun arun kir thei to mai thei an rin thu an soibok United team hian tu hnaya season kalmek an bang thalo khop maya an player poimo te hliam wangin an chol zau buka Kobe Mainu po hliam wanga achol tur thu puan ani vele ta Real Madrid forward Vinicius Junior point club thar anei don ti achiang ta club thar kan han ti khan zom tur ni lovin mi malthila nei tur tin ani chu ni zanama khan Portuguese second division club FC Alverca chu alei tur thu tarlan ania Vinicius Junior hian he club hlutna 70-80% vel chu alei tur thu tarlan ani Vinicius Junior point mi malthilin club anei ve don to tin ani chu Thierry Henry point Erling Haaland le Kylian Mbappe te chungchanga an zona chu ron changin Thierry Henry chuan kanam puipa ani wang ni lovin Kylian Mbappe hi athazokin kei chuan ka hria a team tana tho hlok konga te anin thlau hle Erling Haaland chu center forward ngor ania chomtu anei lo phei chon ani hi chu a hoi deuh lol thin ani ya team tan a tho hlok tam lo ani Mbappe chu khan enta ula Paris Saint-Germain a kheldan le tun Real Madrid a kheldan hi en let ta ula a inang lo ma chuti chungchon team ta na mitangkai ani thei tho ani Erling Haaland nen chon khai khin chi ani lo tin Henry chuan asoi Chelsea player Rui John Obi Mikel point Jadon Sancho chungchanga angai dan aron soya Sancho chu a musang lo hle John Obi Mikel chuan Jadon Sancho hi kaza ma chuti rolin ani hian min bum chiang hle Chelsea team ina senglu antum tum khan Borussia Dortmund Sancho kan mu angkha kan lo be se thina tuna kan mu ero player tla cheto lam kan senglut ani United team le Jadon Sancho te hin min bum chiang hleya game tin abava team tan atangkai lo hle thin bok ti hin asoi Manchester United team tana lo in lan to thina ni point thu thar arun neya tun na yang greatest of all time chungchang angai dan an zona chu ron changin nani chuan greatest of all time in ti hi chuan Ronaldo le Messi te hi akok thina hei hi ke chun ka ngai dan ani velem lo ani Cristiano Ronaldo te Lionel Messi te Diego Maradona te Pele te hi greatest of all time te in soi thin chu ani ya ma se ke ka ngai dan chu thil dang dai ani katet lai tanga ka ngai san le ka idol chu Ronaldinho hi ani ya ani hi ke ma tan chong greatest of all time dik tak chu ani tuna in soi thin greatest of all time in ti te hi thavio ma se Ronaldinho nen khai khin chi ani lova ani hi chu level dang dai ani tin nani chuan asoi nani soi hi kan pomsong ani ve hlomem le ole hatichin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ha channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don ne